CZS cable chung kwa te chibai ule Noel Vanal Ruat Pui kania chanchin thar langsar zo dengai thlang Bill Clear Block MHEP Conference to Bial 2 MLA Polarin Sangaral te na manpui Sai hapui vi lam ramrit naya CRPF duty na Assam Armed Forces ten an omna lo an tumchung chang chu thulleri ni athulon ani Central YMA President Pu Ardal ne chuan Mizoram hun sang-sanga tuin na akam na sa ahum halkonga chanlak na sat angai ati Chanchin Kim Changsokin ngai thlang Bill Clear Block MHEP Conference to Bial to MLA Polarin Sangaral te na manpui Voinkhan Kwal Moi YMA Hall Bill Clear Block MHEP Conference voili na chu manania he huna hian serui Bial to MLA Polarin Sangaral te Vice Chairman Rubber and Allied Crops Development Board Nibok chuan khwalian ni na manpui Conference chanpui na atan hian khwalian chuan Bill Clear Block MHEP ne na sumfai cheng sing ni le athleng tu Kwalmoi branch MHEP Bill Clear ne na cheng sing ni apeve ani khwalian Polarin Sangaral te chuan Block MHEP Conference mang tu te chu chibai bukin Conference lim taka mang turin du sakna ahlana MLA chuan MHEP chu pol poimo takani thu soin ramle nam mason na tur le khotlang nun siam thana konga te meichhia te din munjoi sa na konga te thei top chua ma an la nga te chu ma an lak na te chu ro puiti in chunzom zel tura adu thu soya chung ko enkol chungchanga nu te an poimo zia le fa te nen in pona thuk zok an nei thu soin heiwang hian fa te enkol konga le chung ko enkol chun nu ho mission feel ani atia theitop choin kaushane khotlang tan pen chuak thin ma ila chungkwa him si lo chuan kan pen chhuana hi a hlo cham thin ti in kan fa te hne na ngai hlut tur dik kan zir tir war atul atia ram mi puiten nun kong dik an zo deuh theinan mani fa te cheu hne na zir tir wara ramtana fashion man hlani tura injertir war deuh turin kal khom te acha ani Serlui Bial to MLA Self Help Group SHG boimo na soin kan bial chunga chuan Self Help Group ne na chang kopin marna satakalak chin ani ti soin Self Help Group chu MHEP nen thok hova man chang kai zel dan zon atul hle atia Bill Clear khochunga mason na tho Chishang shang te tarangin kuvakor mga plate siya matur building le hall te da in hon thai mai tura pay ani to thu te Bill Clear PHC building sak thar ani to thu te PWDIB sak chep ani to thu te Bill Clear le a chevel khwa in an mamo Vet department na RAHC chu dispensary a lankai ni in doctorin a thut chil to thu soya purin sa chuan bial mason atan ril ru le ngai tuana zong senga theitop chua ma lak thin thu soin bial chunga mason na tho omte a that lo te lo en pui thin turin MHEP te som ani he huna hian khwa zom pingur moi sai lo president MHEP general headquarters point thu soina hun nein pichong than moi President Bill Clear Block MHEP chuan a kai shwaya PPC ram than kimi President join MHEP Bill Clear chuan hun sera mangani tun nai khan saya pui vi le asamin kara Central Sarkar wa man na anga CRPF duty mek the chu chhuakin an duty na puna Assam Police Armed Forces duty an tum nia thudon ani a hemi chungchanga hian min khan sai hapui vi VCP tele CRPF ho tu te inkomin kolasi BC po phone manga biak ani a CRPF chhuak tura order omchu an thul le ri ni a thudon ani sai hapui VCP povanal zona soidanin sai hapui vi area chunga Assam lama CRPF omte chu chhuaka an hmuna Assam Police Armed Forces te da tumna a oma thudon danin nisom pasari thathum sang nisom ni pathum zir top ni khan kachar SP le Assam Armed Forces Commandant te chu sai hapui vi lam ramrit naya CRPF te duty na hmuna hian localin CRPF duty mek te chu close tur an ni thule
CRPF te duty mek na hmuna hian Assam Police Armed Force te an duty don thu an ron soya he thu hi sai pui vi VCP le atho puiten an shiat vele hemini tlai lam khan Assam lama CRPF duty na hmuna kalin thilom dan an zot chiang ngal nia thudon ani a hemin hu hian an thu shiat ang te chu polal fakzwala Kolasip SP le pungen thian lala SDO civil wiring te po thilom dan an shiat tir ngala khotlang shwai tu te hian CRPF company commander chu helai duty post an chwa san chuan thil thalo zo thleng thei sang sang te an soipui hnuwa an ho san vele ni a thudon ani heti la hian mi chungchanga hian min chonu lam kha sai ha pui vi khotlang shwai tu te chuan CRPF company commander hi a quarter an kom non le a he huna hian an ni an chwa chuan thil thalo thleng thei sang sang angte soipuin he huna hian commander hi pujon LT sanga Kolasip DC nen po phone call mga inbia in CRPF duty close an tumna order chu an thulet an cancel le ta ni in sai ha pui vi VCP puzona chuan a soi ani thudon danin zirtop ni liam ta khan Assam SP le Armed Force ho tu te an local jum khan helaya CRPF omte hiat inthiar chuak mai thei turin an bongrua te po anin tel man vek to ani a saya pui vi VCP puzona soidanin saya pui vi lama CRPF duty te hi Mizoram lam sai da duty an omlova helai hmuna CRPF duty te hi Assam sarkarin adang ni in hei hirem changa mangin an duty na hmun hi lua a omchil an tum ni an shia thu soi ani hetianga Assam lamin an ti chuan tuna CRPF ta shet hian amizoten Assam lamin an chan niya an soya huan lauram nei ten an huana an kal thei pon Assam Armed Force te anom to chuan kalphal lawin har satna an siam sakle thei don ni in an soya eng baka hian boina sang sang thleng thei atam don ni in soibok ani Kolasip Sarkar Department a RTI online na zo thei lo department som la om Kolasip District chunga Sarkar Department tamzok ten RTI online manga mipuiten department malak na chanchin an zo te lo chang thei tura SPI owa anin zialu to line SPI owa in register lo department soman la om thung ani RTI online website na tarlan danin Kolasip District chunga Sarkar Department somni pariat omin hengzinga hian department som pariat ten RTI online manga mipuiten an shia du an zo te do chang thei turin SPI owa an register to a hedi la hian department som te ero SPIO register hi an lati fel lo ve thung ani RTI online website in tarlan danin SPIO le in register lo te chu UDNPA Kolasip District te SIRD NPR te Horticulture Kolasip District te District Research Office Kolasip te Kolasip Power Division Power and Electricity te District Agriculture Office Kolasip te District Transport Officer te Land Resources Soil and Water Conservation Subdivisional Education Office School Education Department le Government CZS Higher Secondary School Kolasip le School Education Department te anni Nimin Khan Wiring tia Mizoram Art and Culture Department le North East Zone Culture Center NEZCC Ministry of Culture Government of India te bultumin multipurpose hall folk dance festival man chanani a he hun hi puhmanga izwala treasurer Selui Group Y main kai shuain Wiring ti SDO civil pungen thian lala chu khwalian ani khwalian puthian lala chuan Wiring ti aveng sang sang ten twal chhung mi nge zirtir tu ni theya nei theya rual u zok ten namlam an lo thiam zulom omati thu soya hetiang Art and Culture Department le NEZCC ten heng hun an siam thei chu lom omati thu soi namlam chu abuat chhiar chuan a har thu soin mizo nampeng sang sang ten lam hi an nei thu soin namlam chu tam tak om thu soya he hun namlam an entir chu mizo na thlak in bung khan na thazok le mizo te history tar lang thei ani thu soi he hun kal khom te chu an van nei thu le heng namlam te hi thei hin lo tur ten changthar le midang zel te zirtir turin du sakna hlana folk dance festival an man chu hlotling tak mang turin ahong zui ngal ani he huna hian program coordinator
puef lal than moi po in thu soin an malak dan sang report a pe a he program an siam a hlotlin theina tura kal khom de ne na lom thu soibok he huna hian wiring tia branch wai me sang ten mizo nam lam che sang antirin hol vengin chonglai zon marvengin siktui thiang lam zalen vengin chai lam bangla vengin solakia fil vengin chero kan tluang kong tharin khwal lam state vengin mar lam chim vengin sar lam kai IOC vengin chonglai zon le venglai in chero kan tluang te an entira heng nam lam entir tu te branchwai me tin ne na hian cheng noi khat sing ni cheng sing khat sanga zan hi theu an pe ni a thudon ani Central Wai me President Puaral ngata chuan Mizoram hun sang tuina kam na sa a ahum hal konga tan lak na sat angai ati he thu hi nimena Aizola World Water Day man na soin group Wai me shwai tu kal khom te po an ma ni mun chawa tran na sale zora l turin na sa a tuina hum hal chau ni lo final e thiang dem na konga te ram hum hal konga te po tran lak na sat angai ati ram siam that na chu vei tak tak veya ti tak na nen na sale zola tlang turin mi pui aso mani World Water Day pual hian Mizoram EIACP hub Mizoram Pollution Control Board le chite veng branch wai me chang te chuan chite luye bol lo then fai na tlang an thok ani PNE Department in kumsang ni somni pathum atanga somni pali chhunga ta na man tur kol phetha man abithlia chungchanga Joint Electricity Regulatory Commission JERC for Manipur and Mizoram chuan min khan Arjor klapa mipui ngai dan lak na abwat sai JERC Manipur and Mizoram chairperson Lalthar Lian apa chaw kai shwai hearing a hian Power Department Officer ten kol phetha pek chwa konga department ruang man na siam tele kol phetha man ti san atul chante an soifia kol phetha man ti san rot na du lawa dodal thlen tu Mizoram Consumers Union MCU Mizoram Ispat Industries Zoram People's Movement ZPM Party le Vanel Ruata ti kol southern kol phetha man chu ti san bel an du to lo thu an soihlom ani Objector zinga political party omchun ZPM party chuan state budget atanga alandanin mipui phurit siam lavin budget atangin mipui chhok jang khai jok turin ruang hmana siam ani awangin mipui din mun enin kol phetha man chu ti san ri lo an du thu an soya mipui phurit siam bel zonga malak na chu ti top nge ni se an du ti an soi ZPM hian kol phetha man ti san an du lo chante soima se an thelua affidavit an thil tel lo awangin commission record da ani lo thung ani tarlon to chin angin PNE department chuan kumsang ni somni pathum atanga somni paliatan kol phetha man en non rotna rotin tu na man lai mek atanga chuta za pathum point pakhat panga ti san arot ani herot na anga ti san ani chuan subsidize nuwa unit khat cheng riat point bial pariat ani dona tuna tarif man lai meka chuan eng chhit man hi unit khat cheng sari point pariat pathum ani hemi chungchanga hian JRC chuan public hearing atel tenga idan ngai to tel chungin kol phetha man hi abithlia don ani Education Minister Pulal Chandamara te Guwahati High Court in SSS Tirtu da ngetura state sarkar ashiatin order chu sarkar kutahlan ani nuwa zirchian ani don ti nimina Mizoram SSA Teachers Association in khompuya soi MSSTA chuan min khan chan mari wai me hola in khompui an manga manpui tu Education Minister chuan court thurem na alo chwa ma po in zirtir tu da nge du tu ani sa ni asoin court thurem na chuan malam huna thui tak kongrau asut arin thu asoi Education Minister chuan sarkar in CSS noya thokte angai poimo ni asoin zirtir tu chau ni lo CSS thok tu dang te po wamin ham thana kong sang an nei theinan DPNAR rotna momal taksiamin boipui chau me kani ati Pulal Chandamara te chuan samagra thok te hlo chungchang po soin hloti pun ni theina na remti puitu Chief Minister le Council of Minister te chunga alom thu soya
ahun taka hloan lak theinan tan an lana sa ni a soin Chief Minister Finance changtu thanem ngai na zara state in atum ve tur cheng vai bel chasom kwa pathum ve lai da lo kani thu soi MSSTA inkhom puya hian an member boral te sunna hun an man baga shwai tu thar an thlanga an member boral ralna chengnuai khat ni thin chu chengnuai khat singa ni to tura rotna an poma tunhnaya Guwahati High Court Aizawl Benchin MSSTA le Education Department in khin na thurem na ti chhuah chu a hlotlin ngei theina chak taka hmalak an rel bok ani khati zong kha tun chuma chanchin thar kan ti chhuah thei ni e